Assalamu alaikum mekendeshler. Bugün cuma gün 24 noyabr. Meçitke girip ketatganda ele mындай mandarinler barken. Azыр meçiттин içinden көргөзөm. Bugün biz жүгө албай анарга баркен. Бул азыр Калифорниядабыз biz. Калифорния штат Калифорния, Лас-Вегастабыз. Азыр бул жердеги meçiттин силерге тартып көргөзүп коеюн деп сону тартып. Peki mandarinin kökleri eкен да. Son biraz alabulut bolup turat. Bирок futbol kaçan эле жүрөбүз. Нека мечитке аял кишилер да келип атат, эркектер келип атат. Мына жер биз келгенде жана 1 саат мурун бош эле. Биз келип бул жерде мечитти көрүп кеттик. Андан кийин азыр эмне кылып атабыз. Мынакей мечиттин мыналар уже толуп калыптыр. Assalamu alaikum. Mehmet уже толуп калды. Assalamu alaikum bro. How are you? Meke. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet nemeкен erkeklerin жана ayalların. Assalamu alaikum. Ayalların жана erkeklerin жана ажатканасы дараталганга. Анан бул болсо ayalların өзүнчө. Assalamu alaikum. Ayalların özünçө эшикке дагы окулат экен. Сонун экен. Ayalların неме намазканасы, бул болсо эркектердики. Биз азыр болсо ичин тартып көргөзөм. Азыр булар кирип кеткенден кийин ичин тартып сизге көргөзөйүн. Мына жактарда ошол жанагындай жууган, ушундай каналар бар экен. Биз азыр бул жака кирели. Мечитте тартып ишин көргөзөйүн сиздерге. Bismillah. Şöyle salop paketke salıp. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 1:30'da okulat dedi. 1:15'te sünnet okulat azan aytılıp 1:30'da olsa cuma okulatken. Adam ayabay köp. Al jaka ошол турган саждаga тура албагандар, отура турган столдор бул жакта болсо ошо биздин окулатыр эмештиген. Мен болсам тартып көргөзсөм 12'den 50 жетет, 15 мүнөттөн кийин намаз окулат. Бул жакта азыр ошо мечит акысын окуп жатат. Бул жерде болсо өзүңөр көргөндөй намаздын убактысы. Бул болсо ошол мечиткен. Бул жакта библиотека, Куран китептери бар экен. Айсон. Саат. Айсон. Машалла, могу жерде болсо садака салчу. Атайын яшык бар экен. Аз буюрса намазды баштайбыз. Ушундай достор. Арайшырым мен издеп турбай, бул ошол ажаткана. Бул жакта ажаткана, анан дарат алган жагы башка жагында экен. Ал жагында азыр көргөзөм. Сиздерге мынакай келгенде 2 кабинка бар экен. Эми билесиздер, жакшынакай эле мындай таптаза кагаздары бар, дарат кагаздар. Бул жерден колуңар жууп кагаз бар экен. Мына самыны бар экен, бардыгы бар экен. Мол жакта болсо азыр мен сиздерге көргөзөйүн. Бул жерден даратыңарды алгандан кийин, даратыңарды чочоткандан кийин ал жака кирсе, дарат ала турган жери башка жакта экен. Дарат ала турган жери мына жакта. Дарат алган. Мында кыргыз жүрөт калпак кийип. Мынакей. Мында алдар дарат алышка чат. Дарат ала турган жери, отуруп дарат ала турган жери. Ушундай дарат кагаздары аябай сонун адамдар келип атат, эшикте дагы окулгандай болуп турат. Мына эркек кишилер, аял кишилер дагы келип атышат. Погода аябай жакшы. Ушундай достор. Азыр жуманы башталганда дагы аракет кылам. Мындай бир кыскача тартып койгонго аял кишилер да келип атышат. Ушундай достор. Бүгүн жума күн, жумаңыздар марек болсун. Намаз аяктады достор. Адам аябай көп келди, мына ичи толуп, сырт жака да чыгып кетти. Адам көп болду. Намаз окулуп бүтү. Аксакалды карап турсаң, жантан бери ыйлап дуа кылып атат да, мына аксакалчы. Көрдүңөр? Класска да келип алып, жума намазын окуп атат. Ыйлап дуа кылып атат. Ошон үчүн биз дагы иншалла дуа кылышты унутпайлы эл жерге
туған ұрға, дос-жарға, мұсылман біртуғандарға, Палестинаға дуа қылышты ұмытпайлы, иншалла. Шындай достар, өзінің садақа салауат жат, адам көп, чуат жат адам. Шындай достар. Яқта жинап атшады, бардық. Жай намаздарды. Яқта аял кішілер. Жай намаз жинап атшады. Шындай. Өйді бекер су беріп атады. Шындай достар, алхамдулилля, бізді бүгінгі жұма намазды оқығанға Құдайым мүмкіншілік берді. Жаңада Америкада мұсылмандар аябай көбейіп атады. Бұл жақсы, халал тамақ аш, мечит, оранып жүрген, сақал қойған. Бұл проблема емес бүгінгі күнде. Шының бардығы мұсылмандар, шының бардығы мұсылмандардың машинасы. Жігіттер, Жұмадан келіп, 2 қазанды асып, құрдақ қылған атауыз. Мына ет менен. Мына жақтадағы ет тұрады. Картошка менен ет құруылды отауыз. Ол жерге продуктарын барын алып келдік. Балдар қызматта. Өзім мұнашы. Машиналарды тізіп алдық бияқа. Мына жақтадағы. Ошо достар. Келгеле құрдақ жейіз. Ана кечкіге аш. Азыр обед болып жұмадан келдік жаңылы. Халал маркеттен іздеп Google'дан барып Асан өз алып келді. Асан тақсыр. Эме бардыңардың жұма майрамғар менен бүгін азыр қанша 7 қырғызбыз? 6 қырғызбыз. 6 қырғыз Калифорнияның Лос-Анджелес шарында жолығып қалдық трак-стопты. Азыр жұмаға бардық. Жұманы оқып келіп, халал маркеттен ет алып, азыр Корея кечі өзі азыр мощный құрдақ қылады, азыр бүткенден дағы көрсетеді. Иншалла, мінеке майын құйып қойдық. Пияздар даяр. Бияқта продукта бардығын алып келдік. Ет келді, тұра өрбейсің? Мінеке пиязын құру баштады. Пиязын. Ана ұрыр тамақты. Мінеке бүйірісі. Картошканы. Чеснок туралы да бияқта. Чеснок қошауыз. Шынақай қылып. Немелер, бізге өзбек туғандар айткандай, үйленмеген қошқар яғыдан ашып қалды. Үйленмеген қошқарын дүміден аш болыпты деген бияғы. Көкчай білен. 95 деп қой алап. Алла десе. Мына жерге кішіне май чачырап кеткен бей мұрын. Ошолар күйіп атады. Так что нормально. Тамақ қылып отыр, жаңа чалайын ма? Неге? Азыр ел сымылдай жатады, қатты бұлына. Ет салып құрылып отамыз. Қанша көйтады? Азыр союз болгарский салдық. Чеснокторынан салып, спецтен қошып, аралаштып қойдық бір сірі. Азыр мен үстіне картошка қандай батады деген сұрау туылып отады. Мен ерте салуысыңыз, а? İstabil'den Ana olup kaldı. Batpay kalı onun 3. kazanda asotağız. Hazır. Ne var ne var? Şöyle ertireyim mi? Demirler kalkı. Kalkı versen cüvittanı. Cüvip hazır. Et de kaşıp kaldı. Kartoşka da kaşıp kaldı. Bunu alacak da et de kaşıp kaldı. Ana? Bunu alacak da kartoşka. Hazır. Ne kılavuz? 2. kazanda sağız hazır. Pomidordu cüvü aldık hemen. Şakarapka. Tayargarchilik. Şakarapka piyaz basılı odat. 3. kazandı. Cüvü odat. Bunu alacak da 2 kazan piş odat уже. Sonun bolup buyursa. Bunu alacak da kök çöpleri var hazır betine. Bunday kök çöp. Badring var. Salatka. Kalempir var azını kalempirden koşuyoruz. Ukrop. Nuladın bardağın. Çeylemiş. Ne oldu hazır? Çakayla. Oo şu pick-up'ın arkasında. Ne oldu ana gel. Etkili mi? Kazanın. Oo 6 aydan böyle. Karat. Daha hazır. Gazlardı qarab,
Mına men gazımda eң эле eskisi meniki eкен. Эми ушерден да эски шопур экени билинип турат деп кой. Жаңы келген балдардын газдары дагы жаңы. Мына болсо через Никарагуага келген окшойт мына. Мына болсо 6 ай отурган окшойт детеншинде. Мына баягы немеден Тихуанада машина сатып алып, дуалды сүзүп кирген экен булчу. Кореядан келген бул. Карап туруп, эң эле эски газ меники экен. Бул газды колдонгонго 1,5 жыл болду аты. Мыналары кече келгендердики жаңы. Шот картасынын номерин шотун айтат, азыр жаңы газга акча кызып коёлар. Тамаша. Неге? Шакарапка. Балдар сонун кылып. Карыларды чаап коймо. Мындай көк пияздар менен калемпирлерди шакарап кылып атабыз азыр. Бирок ушундай чапкан бакындай несі қалбасын да? Bizde melestet koğula balta çok bolğandan keyin balqa menен çabasın da. Ayla жоқ. Benim bıçağım var la bana. Ya bayaq bıçaqtın üstüne tars koysan sonun болады. Неге? Машиналарды тизип алып тамак кылып атабыз. Неге? Мага эт салдык. Таратар бар. Тара жаңылап эле. Мына аштын. Ашытка этти алып койдук. Азыр мыналар жууп дайындап койдук. Булар салатка. Дарат алган атат. Киргизский кухня болуп кетти бул жагычы. Кыргыздардын кухнясы болуп кетти. Бардыгынын трактары мына жакта турат. Бир сыра. Тартып көргөзүп коеюн. Бұл абинин трагы, бұл қалыстың трагы, бұл мен трагым, түгөлдің трагы. Мұнал болса, Мықтыбектікі трагынан ал жерге қойып тұрды азыр. Мұнан нарағында менен трагы тұрады. Асанның трагы тұрады. Анам қырғыздар, не әлі шашкен ол. Бұл Мықтыбектің трагы. Место елеп қойды. Мынау болса Асанның трагы. Ошо достар, шуды бардығы чоғылып алып бір жерге. Flying 15'nin boyu Las Vegas'ın canı candaki şirket şarkı. Manda bir tuğan uqtu odat. Aşağı. Mallar darat alıp çat. Asır olup kaldı. Asır okuylu. Ondan giyin. Tamam reis. Hazır. Okey. Islar. Asırlar mağdayız. Mına balдар namazga dayındanıp ne kılıp atacak уже. Mına tuğanda şaşılıp geliydi. Men daha telefonda oyunda barayın. Mına tamak pişti. Arağlaç. Bir göç, bir kartoşka. Oo, ana ke. Ana, mına. İşte alacakta Tacik buradar, Özbek buradar gelip kalgan eкен. Bular dagı çoğu biz menen tamaktan çakırdık. Hazır çoğu tamaktan ağız bular menen. Mына жерден daha bir kırgız ötüp ketip eкен. Çay içemiz desem kaya ketip kaldı. Koyğonum mesle жоқ ketip kaldı da bir kırgız bala ötüp ketip karap kaldı ele. Başlayıp bas çay iç desem ketip kaldı mına. Tuğanlarda. Salam передайте, скажи. Салам алейкум, ва баракатух. Aleyküm selam. Ofuzadan. Bu bırattı Cuma'dan uçuratıp kaldık. Cuma'da çoğu Cuma'nı okup bu bıratta beri gelip kalgan eкен. Bardığın çoğulu hazır. Tamaktan ayrıldı. Peki inşallah. Buyursa. Son. İnşallah. Şakaraptı anağıl üreli tamak bol demi. Mazirge oturup durup hazır. Çıkışta namazda okup aldık cemaat men asırdı. Peki. Onda kalempirlerdi mayda kılıp turap. Pomidorlardı tillik kılıp durup mana şakaraptı. Şakaraptı qara şakaraptı. Oo ana. Hazır mınaki ukrop menen көк пиязды қошып үйре тұрған болсақ, өле тамам. Барды қарылашып.
Angarala. Oh. Ölüyor tadım aç. Ana tajikson. Ukrop menen. Ziyod bir yo'qdan bo'ladi. Atak Chinza aralashtirib turib. Xudo xolasa salat öldü. Siz onu o'rgangan. Halal birdagi qo'shilib. Qolish yo'q-da. Bunday salatdagi kebepsin bu dunyo kebepsin bo'ldi ya. Salatdagi noyabrgacha-da. Bizim komentarida öletem. Kim tavalğansınlar deyiş. Yede kollega. Yede bölüş yok. Talada жүргенде. Yede Hasan ошол карап коюң. Nake Xudo xolasa. Qaqaqla o'zi. Okstrakao. Ya nergele oturaq, jamur jağan joqqa bokstrakame o'sha yerga o'tirayli. Пока нормально. Hozir aralashtirib yuramiz. Bo'l. Qanchalar boshliqlar? O, bishti, tamoq bishti. Yeme. Kichkina tuzdan salib turib, Ne qalasan? tuzdan salib turib naka. Aralashtiramiz hozir. Naka. Taym buyursan. Mana nekini qo'shdim. Po'lat pakach. Ana qalovchilar oldin tishlab jeyir. Daha bir vereyim ben. Ha bu oldu mı? Suranıp kaldı. İşte çayqa vereyim. Koreyskiy salat olkası var ya. Bu. Koreyskiy salat bu. Bundan şu hazır. Pay öyle. Ha? Piyaz başkanı. Aysin ananı o. Ha bu oldu hazır bundan şu. Sizler ayıp dursanlarla bir şey buldu. Kıyım kızmatta oldu. Bundan şu. Ne kış kireyken ayıp dursanlarla bundan şu kızmatta oldu. Buyursam buyoq dasturxon tayyor bo'lib o'tadi inshaalloh. Mana shuni qo'shib yur dedi, hozir mana shuni qo'shib yurayim. Tillik qilib mayda qilib turib. Pay. Yakayla oturan bo'ldik qo'shni. Yo, marojnan jelekda jeysiz. Marojnan kim jeylagan? Naka chesnok da qo'shdik, pomidor da qo'shdik, üstüne dag'i piyaz da qo'shdik. Ko'pchilik bo'lib ketdi, 8 odam bo'lib ketdi. Hozir xudoy bo'lsa, tomoqni sal boshlaylik, ana bismillah debchi. Bismillah deb. Shundan boshlaylik. O, buna kimdan qaralash tomoqni. Bundan qaralash. Ho bo'lib tur, ey, mana. Naka. Son. Naka. 8 gerek. Ikiden be. Naka. Nal yerde daha bir. Ne bari? Sarıldı. Var mı? Ekogen. Naka. Bismillah deb salıyor kana. Bir göğüs, bir kartoşka kılıp. Oo, öldü. Naka. Tamaktadı. Naka. Sonum oldu. Ratlar oturadi. Shakarabni aralashtirib o'tamiz salatni. Suv, so'k, non, bor yo'q bor. Bo'ldi. O'rtamizda azroq bo'lib o'sha ko'ra chiqdi. Ordig'ina 3 ton bor. Bu elvashchi, nima qiladi? Bu yerda qancha sal, kimga qancha tovoq deb so'rab qo'yish kerak, kimga qancha tovoq deb. Sen bu yoqda sistemada ekan bilmadim, biroq super sistema keldi. Nega? Aralashtirishni ko'rdinglar-ku, uyrenib Allah. Nega? Öde öldü bundan gibi. Anaki. Mana bo'ldi. Son o'sha o'yincha o'rta olib qo'yman. O'sha o'yincha o'rta. Mana bo'lib tur, ikki o'lib tur o'rta olib qo'y. Al yerda. Tamam. Bo'ldi. Bunalarga üstüne biraz dabufka olib qo'y, bo'ldi. Bir oturup bir jeyiz inşallah. Mana gelgile. Ötküle qudalarga tartla. Gel bir xizmat qilay, o'tir. Oturg'lam, bismillahirrahmanirrahim deb ko'pdan kutgan Jarkov qozon kebab bo'ldi, bunaqa xudo xolasa. Mana oturg'lar. İnşallah. Плохо, потом клиент говорит, сиди сюда. Собака.
Biz айылda жүргөндө наркы көчө, берки көчө болуп бөлүнөбүз. Шаарга келгенде шаардык айылдык болуп бөлүнөбүз. Түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз. Бишкекке келгенде түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз. Россияга келгенде ошо кыргыздар биригип болуп, тажик, өзбек, кыргыз болуп бөлүнөбүз. Азыр мына Америкага келдик. Мына бuyakta тууган, тажик тууган, Самаркандтан өзбек туугандар турат. Баардыгыбыз мусулмандар болуп, кайра бери биригип алдык. Так что түгү баарыбыз биригип кеткенбиз. Так что ынтымакта болойлу. Бөлүнбөлө жүрөлү деген. Кыргызстандын ичинде түндүк түштүк, Ош өзгөн, Баткендик болуп бөлүнөсүң. Болду, тура айтасың. Сөзүңдө жан бар. Кана алгыла иншалла. Бисмилла. Сонун болду мына. Алла разы болсун кызмат кылгандарга. Иншалла барыңыздарга рахмат. Видеону акырына чейин көргөнүздөр үчүн бөлүнгөндү бөрү жейт. Баягы кандай эле? Баягы комментарий жазып койгула. Бөлүнгөндү бөрү жейт, анан кеп кетет бирдеке деген унутуп калдым. Күн да кечти атат. Азыр шамга чейин. Болду, иншалла. Ассаламу алейкум барыңарга.